Ako mislite da je spremiti sebe, 4 djece i trudnu ženu za božićno slikanje lako, ostanite do kraja i pogledajte ovaj video da vidite jesmo li uspjeli i kako nam je slikanje završilo. A za našeg 111. pretplatnika imamo jedan poseban božićni poklon, je li tako Leona? Da. Spremit ćemo mu poklon i poslat ćemo mu, ali za to trebate napisati u komentare Božić s obitelji i uspio sam. Evo nas ekipa, svi sređeni. Sve spremno, plan jednostavan. Preživjeti ovo slikanje skupa, ali vidit ćemo je li to jednostavno. Vidite da nije lako, niti malo nije lako. Odemo u auto i obučemo jakne, bacite like i subscribe. Leona, Klara, Hela, ja. 1, 2, 3, 4, ajmo, svi smo tu. A žena? Evo i žena i ona dolazi. Sprema nam se bez jakete. Šta mi nije? Nije ti žena, nego Mama gospođa. Laste. Idemo kod profesionalnog fotografa. Trenutno nas je 6,5 u autu, budući da je beba u trbuhu. I nadam se da će sve proći kako treba. Ne zaboravite da imamo poklon dar izđenja za našeg 111. pretplatnika, kojeg ćemo objasniti negdje u videu, tako da budete s nama do kraja i saznajte ko će to uspjeti. Bacite komentar Božić s obitelji, možda budete vi izabrani. Molim Boga da ne sruše studio u prvih 5 minuta, treba će ovo izdržati studema. To vidit ćemo. Wow. Lara. Ajde recite sir. A ne, keksi, božićke. Keksi. Mali kaos. Klara radi sa velim. Djeca se igraju, Leona se snima. Sama, Anastazija šalje puse. A tata se mora slikati. Kaotično, ali prelijepo. Ovdje je najbolje jer možete se slikati, imate Božića, a kad je ljetno imat ćete i ljetne stvari. Ko je gore, jel Deda Mraz gore? I mama zna gdje je Deda Mraz. Sada gospođa naredi. Keksi! Preživjeli smo, nitko nije plakao, a barem ne puno. Ljudi, samo malo pauza da vam kažemo hvala. Tek smo krenuli s ovim našim malim kanalom i svaki subscribe nam puno znači. Za našeg 111. pretplatnika spremili smo mali božićni poklonić, jel tako cure? Da, kad dođemo do 111. pretplatnika, nasumično biramo nekoga, dovoljno da ste nam pretplaćeni, da ostavite komentar ispod ovog videa Božić s obitelji. Hvala vam na sudjelovanju i gledanju našeg videa i vidimo se opet. Hvala! Bila naša božićna avantura. Pišite nam u komentare koja vam je fotka bila najdraža što smo stavili. Mi tek krećemo, ali nadamo se da ćemo brzo napredovati. Vidimo se u sljedećem videu. Bok! I Grinch! I Grinch! Ljudi, i Grinch vam govori Bog. Bok!